Amakuru twakiye aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Masisi aratubwira neza ko General Sultan Makenga yakiriye amakuru amubwira yuko abasore biwe bari kwitwara ku rugamba. Aya makuru yaraturutse ku mu general cyangwa se undi mukomanda w'urugamba uri ku rugamba uwo bita Byamungu Mahesha, ngira ngo muramuzi neza cyane. Uyu nguyu ubwo yarari ku mirongo y'imbere ku rugamba ari kurwana n'abasore biwe, amakuru yaje koherezwa kuri General Sultan Makenga bigendanye nuko coalition yarije imeze nabi cyane, ariko General Sultan Makenga hari ikindi kintu ahisa akora binyuze muri Bodwe Ngaruye. Niba iki bigenze bitendaje mbigusobanure muri iyi minota mike cyane itarenga 11, byose uraba umaze kubimenya. Ndetse nanone kandi ndaza kukubwira yuko ya ndege twigeze kubabwiraho yazanye imizigo ikomeye cyane yo ku ruhande rwa coalition yiturukanye hirya mu Barabu, izanye ibikoresho bimwe na bimwe bigiye bidasanzwe. Ndetse ubu ngubu ndakubwira yuko iyi ndege yongeye kugaruka kuri no nshuro ku munsi w'ejo, ikaba yarazanye ibindi bikoresho ndibuze kuza nkubwira. Ndetse nanone hano ndaza kukubwira neza yuko burya hari ibikoresho bibitswe bitarigera bikorwaho. Ibi bikoresho bibitswe na Kinshasa. Ibi bikoresho ni ibyo gukora iki, dore yuko badapfa kubizana hano kuri urugamba bari kurwanamo na M23 bira mupango, ahubwo hari ikindi kintu ibi bikoresho biteganyijwe gukoreshwa. Ibyo rero ni ibiki mwabantu mwereka nze mbibasobanuye neza cyane, kandi ndaza kukubwira yuko ahangaha hari mu Burundi hari ahantu hatabye ibikoresho nabyo bigomba kuzasananira ibyo ngibyo. Ibi bikoresho ni bwoko kibibitse ahagana he, ahangaha mu ishyamba ry'ikibira. Byose ndaza mbikubwira neza ibiri kuhabera. Ndetse nanone sindi buze kugenda ntakubwiye uburyo ki ahangaha muri Poezero M23 bigendanye n'andi mategeko General Sultan Makenga amaze gushyiraho ibintu byongeye guhindura isura y'urugamba ahangaha muri Masisi. Minembwe byifashe bite nabyo ndaje mbikubwira neza cyane akantu ku kandi nta na kamwe nsize inyuma. Hagati aho nanone General Neva ndetse na mugenzi we Kisekedi bamaze kuba baseba ku buryo bukomeye cyane, kuko ibyabo byinshi byamaze kujya hanze, bishyizwe hanze na bamwe mu basirikari babo cyangwa se abo bakorana muri ibi ngibi byo kurwanya M23. Reka nze nkuramburire rero amakuru neza cyane 5/5. Ubwo ni mu gihe kandi mu gihe ndi kukubwira aya makuru mu Burundi naho radio yabo imeze nabi cyane bita RTR mu rutwitsi nka yindi yahoze inahangaha, uretse yuko atari ko yo yitwa ahubwo yo bayita Rondera FM, irimo irakora amabara hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Byose ndaza kuza nkunoshoraho gake nkubwira uko byifashe. Si ibyo gusa, nanone kandi ingabo z'u Burundi zikomeje kotsa igitutu bagenzi babo kugira ngo bajye gufata Minembwe. Byifashe gute? Nguhaye ikaze rero muri amakuru. Icyo ngusaba kora kuri subscribe ndetse like, comment, byose ni ibintu biba bidufasha kugira ngo amakuru akomeze kugenda abagiraho neza cyane 5/5. So hagati aho rero amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri Masisi aratubwira neza yuko General Sultan Makenga yakiriye amakuru amubwira yuko coalition ije imeze nabi cyane, ko kandi abasore biwe bakeneye umusada ukomeye cyane, bitewe nuko ubwo bari kurwana muri iki gitondo ku isaha y'isa 11 umusada waje uturutse ku ruhande rwa coalition waje ari mwinshi cyane, bityo bigatuma abasore ba Bodwe Ngaruye bakora ku byombo n'ikoranabuhanga baranje bahamagara General Sultan Makenga baramubwira ati rwose hano bimeze gutya, mugire vuba mu gihe kitarenze iminota 30 byibura umusada ube utugezeho. General Sultan Makenga yahise yohereza uwo bita Bodwe Ngaruye. Sorry, ntago ari Bodwe Ngaruye waruri ku rugamba, ahubwo nuwo bita General Byamungu Mahesha. Uyu nguyu niwe waruri ku rugamba n'abasore biwe. General Bodwe Ngaruye nimba ari generali cyangwa se nimba ari komanda kimwe muri ibyo, uyu Bodwe Ngaruye aho ashinzwe gukomanda urugamba ku mirongo y'imbere cyane aho ngaho, uyu nguyu yahise akorwaho byihuse cyane. Makenga aramubwira ati ihute rwose ujye hano ku rugabano rwa Warikare ndetse na Masisi, niho urugamba ruri, ujye gutanga umusada kuko bimeze nabi cyane. Uyu mugabo akimara kuhagera ndakubwiza ukuri ko urugamba ruhise ruhindura isura ku buryo bukomeye cyane. Urugamba ruhise rufata indi ntera, kuko Bodwe Ngaruye akimara kuhagera
icyo yahise akora cyane ni ukubanza guca umwanzi intege. Abikoze gute? Uyu mugabo ikintu cya mbere amakuru aratubwira yuko akoze ari ugukuraho itumanaho, kuko yagiye yitwaje ibikoresho byo kubanza gukuraho itumanaho rya aduyi zose, iri netraliza ibyombo ndetse n'amatelefone bakoresha aho ngaho mu rugamba. Aho rero ubu tuvugana ndakubwiza ukuri yuko ubu rugamba rwamaze kuba rurangira neza cyane, bitewe n'uyu mugabo Baudouin Ngaruye, cyangwa se uyu musirikari Baudouin Ngaruye umaze kugira byinshi ahindura hano kuri uru rugamba, aho afatikanyije na bagenzi be bagakubita aduyi ku rwego ruri hejuru. Bakimara kunetraliza iri tumanaho, umwanzi ahise abura uko abigenza mw'abantu. Tayari buriya iyo urugamba rudafite itumanaho, ngira ngo namwe mwamaze kubyumva neza uko biba bigenda, intsinzi aho ihita iyerekeza. Byihuse cyane, twihuse cyane, ndakubwiza ukuri ko ya ndege yari yazanye ibikoresho. Ubushize nababwiye ko yazanye ibikoresho birimo za drone, hakaba harimo drone yari irimo imwe yakasa mutwe, ndetse kandi hakaba haraziyemo n'izindi mbunda zigiye zitandukanye, ibyerekeranye n'ibikoresho abasirikari bambara ku rugamba. Ubu tuvugana iyi ndege yongeye kugaruka, noneho iyi ndege izanye ibindi bikoresho nabyo noneho bidasanzwe. Imodoka z'intambara ku rugamba harimo burende, ndetse hakabamo na zino za burende, ndetse bino bita ibifaru, ahubwo si igifaru si cyo buriya burendera. Nuko nibyo rero iyi modoka nako iyi ndege yazanye, ndetse kandi ibi bikoresho ndakubwiza ukuri yuko ntabwo byiteguye guhita ko bijya ku rugamba kujya kurwana. Amakuru aratubwira neza yuko bije bisanga ibindi, hari amadrone akomeye cyane, ndetse hakaba n'ibifaru bindi byari bisanzwe, ndetse hakaba n'ibindi bikoresho byinshi bya gisirikari, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bambara ku mitwe ndetse no ku maboko. Ibi bikoresho byose bikaba bitarakoreshwa n'inshuro ya rimwe. Ibi bikoresho bitegereje iki? Amakuru aratubwira neza yuko amakuru aturuka mu basirikari ba FARDC ndetse na wazalendo aratubwira neza yuko ibi bikoresho bigenewe kuba mu gihe M23 ubwo izaba icitse intege cyangwa se iri gukubitwa ahababaza. Ibi bikoresho ari byo bizahita biza kurangiza urugamba, ariko na FDLR Antoine Felix Kisekedi ahita azitera ingabo mu bitugu, azihereza ibyo bikoresho zigahita zambuka ziza he hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bizabashobokera cyangwa ntabwo bizabashobokera? Reka tubitega amaso. Hagati aho ndakubwira yuko uwo bita General Yakutumba, cyangwa se uyu nguyu autoproclamé uyoboye inyeshyamba za wazalendo, igisirikari cya FARDC binyuze mu butegetsi bwabo bwa Kinshasa, bamusabye kugira ibishoboka byose agasubiza inka z'abandi banyaze mu minembwe. Ibi ngibi barabikorera iki? Ibi ngibi byabaye urujijo, bitewe nuko ubundi Kinshasa ntago twari dusanzwe tuzi yuko ibi ngibi yabikora, ariko basabye uyu mugabo byihuse vuba na bwangu inka banyaze abanyamurenge zose ko baba bazisubiza. Hagati aho nanone ndakubwira yuko General Sultan Makenga nanone yongeye kuza guhamagarwa n'ingabo za Amerika ziri hano mu butumwa bw'amahoro, cyangwa se mu butumwa bwa gisirikare hano muri Afurika, zitwa Africom, binyuze ku musirikari mukuru uziyoboye. Akaba yahamagaye General Sultan Makenga bamubwira ngo nyaboneka General Sultan Makenga, subiza izo ngabo zawe ziri kunyura mu majyaruguru ya Warikare werekeza Masisi. Izo ngabo zawe dufite amakuru neza yuko mugiye gufata Warikare. Ibyo ngibyo mubyibagirwe, musubize amerwe mwisaho, musubire inyuma. Hagati aho kandi ndakubwiza ukuri yuko hari ibikoresho nanone biri mu gihugu cy'u Burundi bigenewe kuza gutera binyuze kuri FARDC, bigenewe kuza gutera igihugu cy'u Rwanda. Nako ntago binyuze kuri FARDC, ahubwo ni FDLR. Ibi bikoresho byagenewe FDLR, kimwe nuko hano mu kibira hari abandi basirikari bari kwitoza kugira ngo bazaze gutera igihugu cy'u Rwanda. Nguko rero uko byifashe hano mu kibira. General Neva akaba ari we ushyigikiye ibi bikorwa byose. Ibi ngibi bikaba byaratanzwe mu makuru yatanzwe n'abafashwe na General Sultan Makenga, ubwo n'ingabo ziwe zabafashe. Abangaba barimo za wazalendo ndetse n'aba FARDC ku munsi w'ejo. Ngayo nguko rero nuko rero byifashe hano muri iki gitondo, ariko sinagenda nakubwiye yuko ahangaha
muri puwezero ibintu ntago nanone byongeye kumera neza ku ngabo za koalisiyo, kuko M23 ibamereye nabi cyane bitewe n'ibitero biri kugenda bikorwa nijoro bikozwe n'aba banyadushoka ndetse n'ababandi bakoresha ibikoresho byose gakondo birimo utuyuza imihoro ndetse n'ibiki byose, namwe murabizi neza cyane 5/5. Igitero rero cyabaye nijoro kikaba cyahitanye abatari bake cyane. Amakuru aratubwira neza ko M23 yari igiye kugerageza uburyo ki bwose yaturitsa ububiko bw'intwaro buhari bwa Amura, ubwo ni Amura, FARDC ndetse n'abarundi bifashisha. Hagati aho rero nanone ndakubwira yuko abarundi bari gufatanya na bagenzi babo bakagerageza ibishoboka byose bagakangurira abandi bagenzi babo kugira ngo baze mu rugamba rwo gufata Minembwe. Hari abagiye bacika intege bakuza kurwana hano mu Minembwe bitewe nuko bakubiswe izakabwana, ariko ubu tuvugana ndakubwiza ukuri ko bari kugerageza gusubiza bagenzi babo mo morale kugira ngo bahaguruke baze bajye kurwana bafate iyi Minembwe. Ngaho nguko rero uko byifashe. Reka rero mbashimire mbifurize kugira umunsi mwiza. Izindi update naho mukanya nk'uku nguku rwose niko ngiye kuzajya mbahereza update 5/5.